Ja sam neki dan bio i na birovu, bio sam boga mi u opštini, ali ovoliki red ni tamo nema. Aj molim te snimi kako se gužva u jednom gnjezdu. Naprimjer gajbicu, vidiš neku dobru kantu i slično, ti nju moraš ostaviti za kasnije. Ko zna, treba će sigurno, ali evo, ispostavilo se da sam bio u pravu. Evo nas, dragi moji, dakle, naša gnjezda. Imamo tu piljevinu da stavimo kao podlogu. I, dragi moji peradari, dobro vi meni došli u još jedan video. Evo malo prije čitam jedan komentar, javila se neka gospođa kao u fazonu je, eto, u šta ti kokama sipaš vode, šerpa prljava i slično. Međutim, ta gospođa ne zna da se ova šerpa dnevno minimalno 2 puta pere, da se svaki drugi dan vrelom vodom pere, da se ubiju svi ti bakcili i slično. Međutim, tu njeno mišljenje nije bitno jer ja znam da su moje koke zdrave, da piju čistu vodu i slično. Ja nemam neku dodatnu obavezu, ja sam konstantno tu oko njih, nije mi teško 3-4 puta dnevno nasuti vodu i slično. Međutim, današnja tema nije ta gospođa i komentari slični njoj. Današnja tema jeste da pronađemo rješenje za naše koke, kako za moje, tako i za vaše. Današnja tema jeste pravljenje gnjezda za naše ljepotice. Moje koke trenutno nemaju gnjezda, jednostavno nisam imao vremena kada im napravim, a nisam jednostavno htio da napravim, a da vama to ne pokažem, kako i vi jednostavno napravite neka praktična gnjezda za vaše koke, a da ne dajete neke velike pare. Znam ja da postoje ta neka limena gnjezda, postoje ta neka roll gnjezda koja jednostavno kad koka snese jaje, to gnjezdo izrula napolje, koka nema više dodira sa jajem, ne može da ga prlja ili slično. Ali moj kanal se bazira na tome da pravimo neke projekte koje vas ne koštaju puno, jednostavno da iznosimo neka jeftina i laka rješenja, da vam iznosim istinu i slično. Znam ja da je najlakše danas otići u radnju i kupiti 10 ili 15 gnjezda ili 70, 80, naravno, ali šta ćemo za one ljude koji ne mogu sebi da priušte ta gnjezda, koji moraju da naprave neka gnjezda, da li to bilo od plašnih gajbica, od drveta ili slično, pa ajde danas da pričamo koja je najbolja varijanta za vaše gnjezdo. Moj kokošinac je od drveta, pa sam ja planirao da napravim prvo gnjezda od dasaka, to jest da napravim na 3-4 reda, da napravim te pregrade. Meni je potrebno nekih 50-60 gnjezda jer imam puno koka, ali opet nešto razmišljam, tekuti se lahko u drvetu zavlače, pa će biti teško da se samo gnjezdo održava, bit će teško da ih uklanjam i slično, pa je drvo spalo na neku zadnju opciju. Druga opcija je bilo od jupol kante. Jupol kante su također dobra opcija da se okrenu vodoravno, da se jednostavno učvrste tim nekim daskama i slično. Međutim, kad su daske u pitanju, opet bi da izbjegnem, ne bi daske da koristim. Pa je treća ideja ta da napravim gnjezda od PVC gajbica, ali ne od bilo kakvih PVC gajbica, već od onih pivskih gajbi, od onih gajbi gdje se staklene flaše, staklene boce unutra redaju. Da li to bile gajbe od piva ili soka, svejedno, bitno je da su duboke, da je plastika debela i da jednostavno jedno od drugu mogu lako da se uklope. Zašto baš to? Zato što kako se svaka gajbica uklopi, tako lako može da se izvadi, može da se opere, mogu i ti neki tekuti, ako se zavuku neki čošak i slično, mogu da se uklone plastika, ako plastika nema nekih rupica i slično, da se tekuti tu mogu zavući slično, pa je to za mene idealno rješenje. Međutim, samo gnjezdo ko gnjezdo, kad se pravi od tih gajbica, zahtjeva dosta posla, zahtjeva da se sve te pregrade isjeku, da se jednostavno ukroji taj ulaz, jer će koke da ulazi i slično. Međutim, smatram da je svakako gajbicu možete naći, neko će vam pokloniti, a možete da je plate marku 2 ili euro 2, svejedno. Smatram da je to nekako najjeftinije, a najbolje rješenje. Pa hajde, kokama sam nasuo vodu, hajde kratko da vam pokažem gdje one trenutno nose jaja i koliko se gužvaju. Poznato je da nekih 5-6 koka ide na jedno gnjezdo, pa evo, ja ću napravim nekih 50-60 gnjezda, ne sad ću da vam napravim samo taj neki projekat kako da napravite to gnjezdo, a ja ću nekad kasnije da jednostavno proširim jednostavno taj red. Planirao sam u 3 reda da naredam gajbe, da napravim ulaze i onda da napravim nekih 50-60 gnjezda za moje koke. Vidjet ćemo kako će se gužva, da li će to biti u redu i slično. Ajde nakratko da bacimo pogled na trenutno mjesto gdje koke nose jaja. Ja sam neki dan bio i na birovu, bio sam boga mi u opštini, ali ovoliki red ni tamo nema. Aj molim te snimi kako se gužva u jednom gnjezdu. 2 su u gnjezdu, jedna je na gnjezdu i koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evo kokica je oko tog jednog gnjezda. Stvarno mi ih je žao, ali ja prije nisam mogao da izradim ta gnjezda. Ajde da što prije krenemo sa samom izradom. Evo i dragi moji, odmah da se zna, ja se sportom bavim skoro cijeli svoj život, za ove koji nisu znali. Ja u životu pive nisam popio, ali farmer ko svaki farmer, kad vidi nešto, na primjer gajbicu, vidiš neku dobru kantu i slično, ti nju moraš ostaviti za kasnije.
Ko zna, treba će sigurno, ali evo, ispostavilo se da sam bio u pravu i da mi treba. Međutim, dragi moji, evo kad malo pogledate, sve ove pregrade moramo, znači kao što je rekao, da izrežemo. Nisam znao, razmišljao sam da li ovako izrezati ulaz ili ga ovako izrezati, međutim smatram da je bolje ovako da izrežem. Koliko će imati neki širi ulaz da mogu lijepo unutra uđu da smjeste, ali svakako će i samo gnijezdo da uzma manje mjesta kad ga stavimo do zida. Ovako kad bi ga stavili, više mjesta bi uzimao, a kad ga ovako stavim, onda bi da uzimao manje mjesta. Kao što vidite, svaka gajbica, ovo je tuzlanski, ovo je jelen pivo, ali svaka gajbica ulazi u drugu gajbicu lako, nema tu drmanja, sada neka može pasti slično. Hajde da ja nađem brusilicu, da ja počnem lagano da ovo sve sjećem slično. Ima malo smeća unutra, malo ovih razbijenih flaša, to ćemo sve da povadimo, da bacimo u kantu i slično. Pa hajde da krenemo do radione, vanjske radione. Evo nas u toj mojoj vanjskoj radioni. Kad kažem vanjska, vanjska je zato što smo vani, a unutra ne možemo da režemo zato što imam male prepelce koje ću da vam pokažem u nastavku i svaki stres, svaka buka može da dovede do uginuća istih. Hajde da krenem sa rezanjem samog ulaza. Ovaj ulaz smo izrezali, sad ga drže ove pregrade unutra koje moram da izrežem. Zato ćemo da koristimo makaze, a možete naravno da koristite neka kliješta ili slično. Ja imam ove dobre makaze koje odlično režu samu plastiku. Jedna prerezana, hajde da ja ovo prerežem pa da vidite u nastavu kako će da izgleda. Ulaz smo dakle izrezali, sad moramo još da uklonimo dakle ove prijeke. Pa hajde da i to završimo na brzinu. Dragi moji, prvo gnijezdo je gotovo. Kao što je rekao, ja ću njih da napravim dosta. Jest da me malo koštalo vremena, jest da me po gnijezdu košta nekih 10-15 minuta, ali svakako je vrijedno truda, bolje malo loš truda nego davati nekih 50, 60 ili 70 maraka po gnijezdu, kao što je ono klasično roll gnijezdo koje jednostavno košta puno. Jest praktično, ali se ne isplati, dragi moji. Sad, jedno gnijezdo je gotovo, drugo ćemo da napravimo, mala prezentacija. Dakle, gnijezdo ide u gnijezdo, lako se skida, može jednostavno da se lako riješite tih tekuti ako se zavuku. Naravno, plastika, ako plastika nemate neka napuknuća, neke rupice sitne gdje vi ne možete da doprijete ako tekut se zavuče, mogu da se zavuku ove šuplje ovdje, mogu jednostavno napraviti neka gnijezda u čošku i slično. Međutim, ništa strašno, kad vi gnijezdo zalijete vrelom vodom, benzinom, parom ili svejedno, vi će njih svakako da se riješite i slično. Jedno gnijezdo je gotovo, drugo gnijezdo ćemo da izradimo, pa ćemo da pređemo sa narednom scenom u kokošinjcu da vidimo kako se koke ponašaju. Da li jedna ili dvije ili tri koke ulaze istovremeno u gnijezdo, koliko u istovremeno može koka da stane unutra i slično. Međutim, jedno je dovoljno za 5 kokica, ali hajde opet da mi vidimo u praksi kako to izgleda. Evo nas, dragi moji. Dakle, naša gnijezda. Imamo tu piljevinu da stavimo kao podlogu i imamo ove vreće sam planirao da stavimo unutra, evo ovako. Jer vreće mogu lijepo da se uklope, naravno vi možete staviti kao što je rekao bilo šta drugo od materijala, samo da lijepo unutra ulijete. Može i obična novina, može dvolisnuta i slično. Evo na brzak, imamo evo ovdje jaja. Ovo je današnji ulov, ne znam koliko ima, izbrojat ćemo. Mada dosta lehorna je priletilo preko ograde, pa će on sigurno kasnije, će ima malo kapu da otvorim, nek oni uđu i slično. Vidimo, valjalo ovo u čemu. Sad, kad napravite red gnijezda, dakle, da li to bio jedan red, da li to bilo dva reda, bitno je da sam vrh, recimo, bude zatvoren. Da koke ne bi jednostavno spavale na gnijezdu. Ili ako vidite najveće koku da uđe u gnijezdu, uzmite rukama, izvate napolje i tako par dana, dok se ona navikne, dok mi ne bude jasno da se u gnijezdu ne spava. Dakle, sada stavim i ovu jednu vreću, ovo drugo gnijezdo. Sada stavimo piljevine da vidimo kako se, hoće li mu se da odgovara ovo gnijezdo, ali je to.
gnjezda puno može. Naravno imaju ove rupe sa strana, tu možeš malo bolje da izlažete, možete i njih malo da začepite, ne moraju one da budu otvorene i slično, međutim novina je dobra što vi možete, evo, ova kartonska kutija ili bilo kartonska vreća ili slično, bitno je da možete bukvalno ovako da iznesete sve jednu kamaru, papir je, drvo je, može lako da zapalite i neće da zagađujete okolinu i slično. Sada stavim i u donju, da stavi malo piljevinu. To je bilo to. Drage moje, da vidimo sviđa se u vama, da li ovo full pogodak ili ipak mnogo. Nećemo oko 3, dakle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jaja. Međutim, puštene su sigurno sidol negdje snijele, bilo je gužva u samom gnjezdu, kao što ste i vidjeli. Hajde da vidimo hoće li ulaziti unutra i kako će se ponašati u samom gnjezdu. Prve kokice su uspješno našle svoj put do gnjezda. Naravno, ja po njima vidim da se osjećaju lijepo. Dva gnjezda neće neku veliku promjenu da naprave, ja ću naredne dane da radim na tome da im povećam broj gnjezda i slično. Moram da dovezem gajbice, da napravim, da izvežem i slično, to naravno traje dugo, ali o tome ćete biti izvješteni u narednim klipovima. Jako je bitno to što su gajbice od ovih debelih PVC, od debelog PVC materijala, pa se i same kokice u samom gnjezdu osjećaju udobnije, sigurnije, pa će i sama nosivost mojih kokica da bude u narednim danima kad se one malo priviknu bolja. Naravno, ako vam se klip sviđa, ostavite like, ostavite subscribe, ostavite neki komentar da li bio pozitivan, negativan, to je do vas, pa se mi vidimo u nekom narednom klipu kad budemo pravili još neke vrste gnjezda i slično. Dotad, dragi moji, ostanite mi zdravo, ostanite veseli i ne dajte da vam neko propasti vaš dan. Svako dobro pa od idućeg klipa.